Ahee Magaza, episode leyi tisiwaka n'wina hi Undefined House. Undefined House collection is not about just garments, it's about self-expression, about making a statement without altering a word. Undefined House, fashion undefined. Vala ku hlavelerisa va ku hita tin'waya hilaha nga kona mpfukile madala ri Nifukile man. mukona Ngikona. mfikile Nifukile. mhaka leyi nga tshama hi vulavula a swi tekangi na tin'hweti tingani yin'we Yeah. hi ku a ku September October sweswi va beginning of November Wayibona. mukwala Hey. Ngikhenza xikwembu man. Hey Ma- hayi bafo. ne Yeah. Mtlange party ya kahle ngopfu. ne Yeah. eish Party ya kahle ngopfu. Emashava. Mina landzelele Mpumalanga. ni speechless ni swi tivi ndoda a ni nga swi tekeli nhlokweni ande ku leswi hi nga tshama leswi nga swi vulavula 1 month ago swi ta humelele ku hatlisa umprofita plus na xiprofiti xintshwa mi nga tlhava yin'we hi ta tin'waya Famela kule mavabyi ya tinguvi ya le swi ngo heta tin'waya. ve ri va ta hi fichara sweswi Hita tin'waya. Famela kule mavabyi ya tinguvi ya le swi ngo heta tin'waya. Baba hita tin'waya. Yan'we hita tin'waya. Baba hita tin'waya. Yeba hita tin'waya. Sweswi ta yimele hi xinchangani xa le Mozambique. Vatwa ka ni ta mi dyondzisa vona. Loko ni ku hambela kule mavabyi ya ngongwe mu ku hita tirhutlula. Hita tikwemfa. Hita tirhutlula. All of you. Hita tikwemfa. Hita tirhutlula. Ngoma leyi u yimbelela uri ku tinwa yini. Hita tirhutlula. na za khoma hi rimurweni Sweswi ta yimbelela hi Xiputukezi. Yabo, vona. Loko ni ku vayilo xiduwensa dimankanku mu ku famu ni xikotsara. Vamos no xikotsara. Vamos no xikotsara. Vamos no xikotsara. Vamos no xikotsara. Sweswi ta yimbelela hi Xiswazi xa hala na sport. Swa twakala munhu. Vona. Loko ni ku hambele ku dzeni ku gula kwe ngobiyane ngokusito tehwaya mshangano sito tehwaya sito tehwaya mshangano tlahle so tlahle hey mhaka yin'wana ya kahle ngopfu ya nkensile no man swo fana leswa kala ntele kuta cancer ya wo hi layitha kunene kwala ntele kuta cancer Ne? hayi mina landze Mpumalanga let's sleep over le swin le open ne mina landze nje ngikho mina teka minisa sleep over hi fika hi tshama hi bula ibhula sweswi vanhu vite Pretoria na n'we Pretoria Denville vite van'wana ene kahle i kumila ka leswi mi swi byaleke anti kumbe ndaveni swi veke kahle hi so ya i kumila ka mbewu leyi mi byaleke a yi welangi a ayi welangi ri hansi yi wele emisaveni leyinene ya yi wele emisaveni leyi ne so ni khensa xikwembu no wena Mkhensa. swa ha ta mahlweni maxaka ya swa ha ta mahlweni a swi emahlweni a ni ka ni va byela loko no even khensa na masipala masipala Mr Gagash no ni khensa ku ni vuyelela ka leswi nga swi endla a ni tivi ku xini xi nga za xi susa ku iza ilanda butray mara a hi sweswi hi nga swi twa swi nga endla ku ri sweswi hi nga swi twa na ku vuya kwala swi nga endla ku sweswi hi nga swi twa mara ni khensa ni vuyelela masipala swa kala swo fana leswiwani ku va hi pfuxa tlambi leyi kumbe xana van'wana va yi rivele
mara nto vuya kwala ko vuya cancer vuyelela swinene maybe tatwa yona masipala loko ihlangana na eh loko ihlangana nayo nga ri khale leswi nge tani madala rivo indza valosa volosa kunene vaya kwini vaya ava hi hlamuseli ya ndi ale ya la Pretoria la T17 a 17 at 17 ati 17 kame vere le kunzo ile coherence ya see hey ngensile Mr Gagashi khona vitile from Pumalanga neka nwena yeah no so no ingayitsema kwala cause semfane mtsutsuma mia a coitus masha nayo pala yo pfala ku ava ejeli ukuthi va khoma njhani va nga expecta yini vayingiseri kwala ya vayingiseri ni valanguteri ya tanani nje mirhambana xikomu nga ta xivaluka na aneni vani tiva ni ridliwa mi ta ni tiva kahle namuntlha until is that like I'm not coming to Tuesday is so